Enjira ndira ikuigurwiririe. Thindo tiga kende. Mambimburabe. Mambimbuki. Koruritu atiganite Mheshimiwa Fred ngakiagendete. Mbiagenderete. Bono wansire mkondo wa pili. Okay. Ukuchapa kazi vizuri mkondo wa pili. Kwaroje nonye igoro nyakwaroje. Na wachita alimuranga ko apole musani oyo gurukwa toro. Akarwaraga ijaga tenanjira ali kana ukwanya abantu goja. Bantu bakabukana ngata kogenda mwangu tukara tukwanya. Nyakwaro chinate nitalia kagora binto kapati. Kwaje kapati asa kapati. Bana. Naroje. Mbiyare. Biyare. Gotatebega onoro mukondo kabire. Mukondo kabire. Rara salama. Ngagi mukondo yo kabire okorekada. Ekera because eko bitingu na kuligire limole. Mukondo yo kabire. Okorekana nga mbiyore. Nonya toyo aste muisonde gocha gocha mbiyore. Mbiyore. Edaliri nengia. Na barakuria. Na role mwachakire gosoka isiko je outreach program abangire chinyinge sana. Chinyinge edaliri gechire. Gechire kile mone to piki at random any other countdown negendrete usikuli ilchika zeti chonsi ipi buna bone gazeti ya The Standard yesemambi yabone ligete road to general election ebara yoko gendobo choli bole bosio kera bono bakuna kuligirira ebara yoko gendobo choli bole bosio bono kiri muntu ali yakwerwanirira na watebire diary ya ichoire konte biole diary ya kichulete gikilikegedete gokoreka noro in an event ibintu biguna bigendrete iganki mogona gokora buna chikomiti kumumira ne chikomiti chonse gosekere komiti gendete go utenda independent kere komiti ne bwate mandate yaye endo nga job description so kere komiti ne endo ko ganya na magana abo unabone ya Nairobi ntumo bangrete diary ya ne ichire lakini ngoja twanyora liba twara ganga mangana munatakire buya wachomeligere kerago gabara Daniel ndiro chibira bateba kibusie kiera bateba nga kera twanyoreri baga twara genda busitwara gigere twakora subajara kwa bako ya gangari ya Mambia county ya Nairobi nero musiboni ganera goteba as a diaspora counties yamenye taro monge sana are you planning umuraya umirana nabagusi maiga aso bonge sana kwa nabaro. He has been meeting nagana tukuna konyora in pits tatenini like the last 2 weeks ago na jete utawara kande kanisa kusasima karwa kasoka isuka kapa meet other than that nagana tukubanyora as and when is necessary. As and when is necessary. Yes. So igomero bilinero ro barwaniriri bali Nairobi gaigangu na batayabale na barumbata ete babangu no Mheshimiwa Fred. Baikero abandi bataraikero mbagende baje baikero. Are we likely kora moku unveil because bono tikatora atiko Mheshimiwa Fred. Buna ino bono foot soldiers. Are we likely ko baramogo chicha ne lineup ya foot soldiers bali ba Fred bali Nairobi gaiga bachiko egwa chitikiti na no mugusi abatabunga gaiga twa zoniri iganya lebenere tutagete. Ntroika ekiwango gyokora zoning nganga ganya gite tutagete. Lakini zoning negendete gukwa negendete bonkunyu candidates wants be very encouraged zibatebiwe ngiye mashindani nigikura kwana n'abantu by the time doje wansa ngabona ningo anyora no bwata abantu bayiseine ntutagete onde ari ne usategeme egoti ya Matiang'i kero monteru wanerere okay kero gendete teba monteru wanerere kegete abantu mbagende of course kuna gosoka kero montera ndete na kuligiriria bintu buna bigendete at least update bine igwa kwa nese committee ya ino chi committee ringa mubwate gaiga Nairobi chi kuligiriria Mheshimiwa Fred Matiang'i chikura number tingo what the exact number kero mede ya gabono ngutwara tule kato gutwara tubugate certain protocols tutayigo kwana Jones bya satarani munaiga
ya yangete bono ne nubugima bwa public service mokorera abananchi birimo aya kwene nerora mangana iminaro tokura kwana tigo cyo kwanikira kiro muntu gaiga tumumanye siri yetu lakini nchiro nchigenderete ade bubwete siri siasa nsiri bwana igo ene nyameni tole ndugu yangu ige binte bitokora binde mbire torocha a third binte binge magabire binde binge bire behind the scenes yes mbeotera ababera buya matuka ya bwango sana kuri opinion polls chiasokire chikoro kyo mugambi Fred bono garwali bagalia kabire asaga chiroro lekananga nabako nakolete siginya sumura yole kirogo ochiri bakali bagalia kane Edwin Sifuno chire gatima igobere na mbaibere Kalonzo Musyoka no aregaiga na lafu uisekuligelia mheshimiwa Fred Matiang'i keramo kuligelia opinion polls yechiga njirigo mo disadvantage kuruseke minano ene hot hair kai hot hair mnango teri mugambi na cho opinion polls chiri chinde manipulated so to speak mbuya tule ngokole mirero abana bagusiba mintu ba Nairobi mbuya tule yabona mateli etagwatumira abu lindereza danga hotel yes hotel ekirenga ngirigiege kara mukora mu mpaka mwachiruka hotel kirenga kirike bali bagokora because ekarege gwire mote bechi hotel ngobwate kirengo tete koba knockout from the larger picture no wotene apinzani baitumbaroro including abamuli na barbo United Opposition ntubati opponent as such ntubati competitors we have competitors we compete one another egere inwaba na inji monyego utugaga nyanga yaya Fred ya njuja position whatever competitors yes moin opponent no mubiso okorikende yonse ara turuta matoba ndonzi egere abana inji babe confused lakini abana inji mbali imara yes okay wanchumuli liko igura sebabia bono karata wendete gukwanira mheshimiwa Fred konyangore tale blueprint yae asobore gimabwa aberiga akorega ase public live asibiru yakorete kerarenge se wizara ye chisemi agakora se wizara ya mangana ya kerero nabo igagacha asobore ndibweime nabo igakaba nga namajitiko tenena coordinate ya serikali binayo kali mirobeli lakini bone semambia bone kero kuligera lichi gazeti Mr. Bugongo se kuligera libuya umuraibu ense uchire notch higher igemu yae achire notch higher tali kuligera libintu byaga abono ero urusira magendero yense ya Kenya agakogenda beyond 2030 mwa Kenya ene pipe dream to kolenga lya mangana 20 whatever you are calling it utarakora mangana ya tukubwate next year so for me for us in opposition in a pipe dream yeah okay igo mangana ali bosia na aragora aligirigwa ya goraja ngese mbono tokora kora na mangana 10 next year August onye wate tokolete pipe dream ya umanye ko yareta then pen kila mubugulete ara ubugoirie long term remedy iliyogo bugoiriri ko weni muchando bwense ya Kenya to kubogori utarawe mandate na wate mandate is still no state a constitution yako teba mandate ya ere ya 5 years egendo to kwana one term is in the constitution is not us lakini matenabwate chinguru cyoko ora leading Kenya kwa ira sekirenga pakatare 10 mwezi wa 8 2027 that's the lakini is a good man yake ruguliga lyako beka ebengera libiense ko genda beyond 2032 because yarabona igo to assume we run back to office is a good man yes we are not doubting that one lakini that's a pipe dream ekero kwana manga utarakora tare 10 utarawe mandate na bana inchi utarawe mandate bana aiga bono maita tuko gusireria mubarto okay wada ekero kwana igo Mr. Bugongo sembambia bono Bugongo kero kuliga libone sembambia bono igento kegendrete ase siasa yense ya Kenya
nyumba ya inoma ali rumume no egwateba nga muri competitors your competition na bera cheba onchole murigirira ni morora na buna babisa nindo chegora gaige crisis meeting yakorekana taso muchiyo Nairobi yabete gukoragwa no mweshimiwa Kalonzo Musyoka na mweshimiwa Martha Karua asiba umeranete na baboleni Kivuti bakaumera na amina baraibande bebia makuru Mount Kenya bagateba tiga twikaranse tutige kona gwakira neliyoge nabo igono nyemboni halwale na ateba tiga kumuraga mweshimiwa Rigathi Gachagua abaraibare kambi ya ino ya mweshimiwa Fred Matiang'i of course tinda tiko kuruhusia se committee mandate ino Nairobi baharorekane sana yentungera ron gentunge gasoete gerete discomfort yego okwemurunga nigetenkoro committee bonegera mukora arigelie gentenga gemura treat as an insider kende nkeyo kako it's no more housekeeping na abana abamekera mukora rwana kidogo chinguru igakora kwa ate mana chinguru terminating emwetaine is part of housekeeping kende nkeyo bananchi baminta bakusiba mintu ba Nairobi na Kenya ngimasimule ntumbu yatole na batokora irura na igombu yatole ntubu atikende naende tutole gentekemo ikimokorora igaige bindu bi koba hyped for the sake of hyping it. But we are all right. Abatuko tijira narabara makoli gusio menyete murai. Muranyore mwatijira ni makoli no murabana bamu. Ngakingo ikere tokubekana buya. Bona akro umaiti chinse chwanso kokani kiro muntu tabaso kwa kama ticha kucheya ya ukanga igari powerful. Mutigara kama ticha ngakingo ikere toebera ni buya tosenyo yendekamo. Mwanchumurigeli kwigure kera togendete gukwa na Semba Mbia Bono na nigotule no mugaka Daniel Bugongo na kwigura gatebe Semba Mbia Bono agateba ngamba gendete ko bakurigirire kini nchekera ngora arigereria bantu ronye ngusibu na tukwa ne Mbia Bono muntu naro gwita ko genda mugondo agwetera likuririaye au mere muromu abwa gwetera likuririaye mbu mugambia kuminyoka gochia buringi acha gokora onye rendege cha gotigu go mura gwatebire bagenda teka baba gukwana mubaro ntubu ati Mr Daniel batotebire nga mubaro turi kororekana mu yabwegesa kukyo mugusi where are our numbers ntubu ate na numbers itubu ate na bojigo chise ine to gwikaranse mesra abantu bande togambe no borai nyasa okuburwa. So mangana numbers is not there, no there. Bura inyasa okuburwa. Igenteke mwana we confront bine committee. Yes and no. Devi no. No, it's in total to correct that kind of in total to correct that route. And to what the numbers as far as we are concerned. Na bajigo toe ena fast week karanse mes to gambe no no ri ubwate numbers nera natagete disata abakuru kabo bwati namba chinke so no ri watenga na bwate numbers yes but it needs abantu abakuru kanga bwate numbers egane narichira isane yes igo karatoka ganda ngite tokora kana moni gichuriri ntorikora kana gichuriri we are partners as a way so whether bari bago toroka nga togichuriri bari mba understand that we are partners we may not be equal as such but we are partners yes wono bare mubwe kerengo kigoro sano bwato bweshwiwa. No. That's the facts. Those are things. Be correct, and also be ororo. To where you go no what numbers. You cannot do it alone. No, you need other partners. Abogoro kabaka, you need them. Okay. Mwanchumuligelia Semba Mbia Bono
lakini aratakira turabara mwishimiwa Gaiga aratatebia yagendete ko bagakurigereria adebodo ase bari ase committee ye county ya Nairobi kurwa asorogongoro rwe county ya Nairobi onye kore Gaiga na bogoto tebichi committee chekero guchirigereria birengereri byago mbire bye namba ito ye studio gere 0788666663 nga kioro cyo mwishimiwa Fred Matiang'i se bara ya begete gari yaye na tebete nga boniga basokiri of events na rengega no munyakirogo agateba nga nigo beru beiri bachiko bakoranga ngaki obochori bwochiko bagokorekana na boigo ngaki bachiko bagokora enchira bakonyara kwa bagosoka isiko na koranga banyara kwa bakonyora libagana gukwana na bakenya bagukwana barabwe gati abo no mugusi bakwana na inche naye elibanyara kwa bakoranga ibirengera byakiri bosyo kero kurigererio mugaka Daniel gateba baremete sana batebire nga kera tukurigereria bagendete na kurutira na gisuguri nto basa korengera lingango sali baru mucyobo no muci bagendete kwa bakwagacha bateba gokora bamura babiro bakurwana buguri obukombo gende mugundo tiganda aramanya nga obukombo bo gerura buguri ogende mugundo gigirio chikabage korekana boni gekera gwateba murai bwense gabwate mandate ya 5 years no nyani inwe kera mugochi cha muchi gutware mandate ya 5 years lakini umurai bwense isa kwa lero nga Fred Matiang'i oberoro goteba ari gatete kwaga chubugi mabwo ikiare gego chibosio uroche ngegente gechi kwa bero muziko sana kurwana na the Singapore Fantasy those are the pipe dreams na gotebia ese yere mutuga ni atare 10 mwezi wa 8 turaraje kora on the way to dream mangana Singapore or any other place umunyoko yerete ime ano agatebera agenda tayo agenda eroro kabisa agenda eroro e agenda no kumurushi ororo from there to Trosi and see Ethiopia to you back to track. Yes. Uziba ararega ne kuma na Jubilee. Kuma na ngoyo no kwana ni kororo. Mondete kuma na in Jubilee. Not the one I know, but what I know is that ngono ngukwana bale abantu ba kwana ni abana amo ba kwana ni it's reality. Yes. Okay, wachibuligeli ko igure. Aiga odo chega kire gito lakini murara challenge yero. Esabari yoko genda state house ni bwata challenges here and there. Those are no more challenges. Ntanga ni chibese. Chibese munanake. Chibese munanake. Finances. Chio kore campaign. Finances are there. It's all over. Finances are there. No, the finance we have. Yes. Mukwani omoga teba ngomanyete. Mushbiwa Fred ekera ari United Opposition. Igakorolekana taliko ba compatible yani taliko nyara kogenda mo na aba bande senyencho ibirenge libiaye na bora toke bire transformative abande bamaite kwa kasiasa yogo soka isiko ba urukese gali bakwane baende public gatherings mushimwa Fred ikikero kitarake nyara bija bagote iye kogere ku disadvantage Kromo now this style of approaching it's courage. So onye Fred you adapt it you mogote ba atariko in the public that is temporarily ngise mwaro chwanze kugenda bono if that's what you need is there is out in public domain is there. Yes, that is tactical. Yes. Igo twege nenga kwanya gari saveti chinguru. Tari saveti has been doing it. Ne ringa ki kero mundana what is the style of approaching issues. But abakenya bategete aggressive style. Aggressive style yes and no. But ba akora aggressive tindo chose ba chirande. I'm sorry to say that tinda usuba chirande we are all there. Abakanya bagotara ishikuisu ngoja bakurangire bantu kuchie nyumba enene kukamboro kao. Bono ene nande mbato na maende basto kuma tokora. Utagenda igari tulangire bantu amanga say that don't mean we are not working. We are working. Lakini biashara bya siasa no korolekana. Okore kanamba renga baro. Na ndekero muntu akogenda mugondo mwako minte kara kole mabakurigira ngai kware makwade ucyari. Na siasa lazima orolekana ngai enkwana yagereri tukuliare aro ngai gwakwana.
ngukumira na nere bari bakorere boigo ngai baikire they are all over ese chipechi chigo sakuligera result and nere kumata my brother yes result and mwali nere kumata yes boro bari mubonere sana mwanchubuligera litiga jake kora fata chisibi kera mugakanera gusiba bache semba bia bono turarigereria adoboro kurwa se county ya Nairobi no motega kimuru cyo kweroberio kogendete namba ite studio yere 0788666663 boda chakire kubwata chisimi na boigo na boto mujumbe ya gogo chaga igase studio eli tojara kwa togo kwa na sobwamo ndo chega igana ro kuna kutuligia yatura igunga kiabokire Hello. Hello. Ningo igwe mzee kobe bono? Agikwa bogire. Igondoche network yage gusumbwa. Kora temangura yeligi nando ngakire egera tukwane okay kera tutali kuigwana buyego bona tuli kunyara kwa batokonyora ibirengere byaye obale mu borobu buna bonaro lire mu exhibit timonene sana ndade whatever kilo monte papa lakini kilo drama etenjira kwa ibintu byaye gusiero lende no nyere ndi muri Nairobi ya usigere buya so far so good sabu na maana nelinga ki turanyora kegocha kende usopizani kende kanene muno atatani gukwana ni kuri bantu bakora kwana ni yande lakini usiero mbiyere so far so good obu bwaba volleyball kalao kanyora chikura chiri mwanyorete chinke sana chumurwane lino chibabwate tiyaje timedi volleyball yangu swali rubuya na nina kweli rubuya understand obo jumbe volleyball le goal kalao Jubilee performed poorly. That was tactical. Okay. Why am I saying this? Abantu bari kurwana n'abachumbe n'abonse n'abayikoyo. So etu abegete na into monto itogara like any other opposition so that nalitora team up no opposition tonyare kubugo monto lionde opponent yito. So that was tactical, very tactical, very tactical. Yadara bugate. Zoga bugagire. Digo to kwarere se babi aboro. Ruarakole. No ndiro mugaga dadi liga. Yabutokire. Antabiri yali ruaraka. Atagete misa chinde. Yali tactical. Yes. Igo ndirimu ko beke a candidate. Yeah, for the sake of confusion. You. Thank you. And I was going there. How is the confusion? The confusion comes like this. Igari nyombe ile karaba bakubara chikura chiri kwa mfano. Sikaba bagakora competition yo kuri chikura mbari kumanya usaba abandi nabayito. Usinaba mu biso lyonde. That's how the confusion comes. Nagia kwa tuwa ila chinyinge kabiri as opposition. Not as this. Gose mwabwate strategy yo deploy chi agent. Baadra vera toke mubigete candidate ngangoli gere libale nganicho bagoli. Nada to nganda abura kinao that you have gone there is nabanda kuibero bobisi. Chi agent chiria ichi alengo specifically onye tubwati candidate to konyora agents in the polling. And remember, in the polling station, no chikure chiko error, no counting ere, no kere declaration no yakolerwa. Not tallying, but counting. So onye ntu ali kutwala abantu igaria na weko baraisi ko manipulate. But onye sinje tu abwate gari undobwe shorenge party ani ata party kutatiga UDA wine opponent yo muntu ya UDA. So it's not easy to manipulate. That's what I meant by tactical. Na Jubilee kwa gusunera ku Mount Kenya. Yeah?
Mheshimiwa Okay. Okay. Okay, asante sana. Alikuwa naida ni maye kwira na liboli liaye lakini liane ndia lengonde lialingi muno. Whatever strategy eka work kulenda chikura biya lakini eka work na anda against yuko tebanga Jubilee Mount Kenya nega siengong sana. Bali ba Jubilee Mount Kenya nega siengong bali opponents waitu. That's why and they are entitled, let me tell you. They are entitled. Lakini koma ito proper campaign, official campaign has not started. One day in politics is a great day. So official campaign has not started. Tindo jikende kera abuge kong eko kera ntura ansa proper tojo ukuna matata nenu muwa kachingo imukuna wa ndi mocha ukuna mabantu bande balemire bakagenda kuchibusia twansi nentogende but in a very strategic manner in a very tactical manner. Yes, ntogende. Okay, mwanchumuligirire gure tactics chiko kwadwa strategic manner Nairobi omo ligiriro yole kuruchise mu chiaru haraka ta nakoirora bantu bakuru kuchi committee mubwate committees all over Nairobi. Mheshimiwa Fred yegeraja kumira n'abantu bamwe tigwete bamusabire mbya munase risori kwa boli gose birengere bikwaru kwa rengere iribuya kire constituency ntubwate a team yaito egandete gukora data correction so that by the time the ones gukora campaign we have the data to with us nturakora correction of data inge mo connect mo kuligirira abagusi kwanza mbalenga bale in each particular constituency. That's the purpose of that data. And then this data we don't expose who is doing it for now. Ikegara general siri ito ndo wanza kwanikira nonya ninje bongo ngoja nelinga na chairman endera wikoka osoke isko lakini the great needs y'abantu bana to kuba manya ndingo barete gayo studio. Yes, kwani how secret igentege gigebisete it's not secret but it is our style of working. It's not secret but our style of working. Tata National Intelligence Service ejikuranjita ketabantu basoke sikuba you need both tactical way and that kugenda isiko nakora kunkutakire remember ngutakire but the time will come for it na rito ganyura mono just on the doorstep. Don't wait for long, it's coming. Twesa anyite tata tole buya yes twesa anyite tole buya ngiyagara bachita bagusiboka ole kenta by the way tara mwachire mara kini ise kuligera liri tukuligoro Mheshimiwa Rigathi Gachagua na walenge chisembo chia Maasai Land na walenge no murugio ye bakanyorekerie bakalia bakwania bange it seems kotwara successive meetings kubwatekana nemegandelia karorekana oro na intuntu bwate Secretary General no aruete o Jubilee no aruete Ole Kenta no aruete Maasai Land abunki kera abukere difficulty gose yani inkiora arusi magosa arabu impression yero ne linga Rigathi seems to find friends kurwe jinse mejo
agara chiro nyaga kwanda gusina agenda buna bono muno mushimi kwa agenda kuria onanga bono abagusi ba step it aside abarai bali bande ba kuria ba take over. But that's what happens usually all over. They normally take over, but you must be accompanied na bantu bamino. Oika osegwe na bantu bamino. Kurumagega iga front iga oikosi kuna bantu bamino. Bona oganda ebieke gani ba okuminga umuntu inga ke oje bieke iga. Yes. Oikosi kuna bantu bamino. Mmeto osegwa? Yes, we go. Babororo na. Yes. Bakugitere. Taria ebyo juwe chongona ni ari nga iwa ngoko bakwagenda sigite. Igari mbarona igambaroro. Ya balance. Okay. That's how we operate. That's how it should be. Nabe, obo operate rada bitakire ko. Nabe bitakire ko. Bachoboligeri ezeba bia baroroche digotogedete gukwara da Daniel Bagongo ase studio sebabia bodo rara baro keraho kwadi bidde binge bate okora siasa yaronekana ko benyororo sana but bunere ige sweating room abande sbaikaranste bantu bali bagenda tekeno kolikaba ngaine baligiriri barolire namba siasa chire bintu nababwene gukora lakini you guys mo kora siasa yaronekana ko begente kiororo sana borayo bonto kiororo tilikora kana enyororo na tilikora na enkong. It's there. No koega koeberia bantu bakubwatsi chikura taliko baita taliko barwani. Yes. Anadenda raigwe madigo senero irana allo Hello, ningo igwete. Nale batebana ki. Como que yo le estudia agua, ahora yo me tiene de kiritu pero mo tiene que había de kirigoli. Na hade ni de ya pera choni to kana to mo apo ino mo la musa na to mo tageta abu na hade atu atu na la padre to wago hadi. Okay, asante sana. Good. David. Warole kana ko bomare busana. Dabra bate confidence here no bege take rozana. You have to be. This is not a fight. No, but no. Ne segi. Obocheto wa kangora to nyonsie. Okoye ngora go chinga ngora to nyonsi guchari mangana yae. Mwachengiru. Nturachengwa. Into to ndo kubachenga. Sivuna ga ndo kubachenga. Serious. Hot hair. Sorry to use that word. Hot hair. I'm telling you. No nangre gonte. Yes. Mwaka muguchengwa. Into to kubachenga. Agi mugubachenga. Agi mugubachenga. Troji mna. Troji mna to kubachenga. Omaete ekwende eri hotel te bwati does not translate into foot passe. Yes and no. No mugando uri bonsi ipina barayi bali bakora Western Kenya babwate lieta babo bullfighter Boni Halwale. Babo ka ngumu John Gumo. Fred Gumo. O yetebe nga te ko translate ko bachikura. No, what I mean is different. Talibo na minute iga. Yes, ari sobo neta kire kabireri efukufu muneria. So that a confuse a common enemy yeito our opponent. And he has done it and it has succeeded. Wancho buligeli punuigwete semambia bono togenda tukabatugo kwana semambie igotole no mweshimiwa gaigatika murukenga Daniel Bugongo kirago baga gukwanera igoro yobale mubabugate kirabagenda tukaba kumuligeli mweshimiwa Fred Matiang'i chikura ase county ya Nairobi na mono mono kuigura te abange bintu bagenda tukaba gukora dada te abanga niko bagenda tukaba guchia sobo chobo na babugate kadi yo gukule game lakini kadi rero tete ndori gusekwa yangoro kiare kare chitrita kemo baga chinsa isato asemambia bono nyiko bwete liborio na boigo gutete kubago komenta kende gionsi na bogo twakire simi gochaga igase studio namba itegere 0788666663 6 chini gochire isano mwali gwa kole lisato
rio twakire simigo chaga igoto tebinga ndora tokyo ngano utete kuba menta chinguru na bogo tebinga ki ekonyarekana elitonyaraka batoko genda busio na koranga ningeli tukaba tukukwana tigandara bwate ya mutatarenda so mutimo kensoko bwakire nga gigwa bogire bwakire byo mugambi ningo to kwa nerese mambia bono oyo mo kwa no mongwana ko kudio ke kurukinse amaje konga bantu babogire bye konga bantu babogire bye kabisa no ndega iga no munyakirogo atigana amachiko taburi asiningi kana mawajanja igoto gendete gukwana nga kibagendete ko babakwa yarigania kumurigiria mweshimiwa Fred Chikura aiga Nairobi na ande mono nonye na Kenya ngima gwetera se abasani bali babo bali na barabu mwako oyo okwana magana mayasana neki na ande bira babe ya device ya yo mwaka Fred Matiang'i na ande motebiga omwaka Fred Matiang'i tigatike kuri Matiang'i ama device atike kuri ya Chikura sakoro kusi kusi Chikura ni ya Fred Kiroro ebisa kubye kirekira mondo jenge sakubyo sikirege sakukire ndate kuri Chikura kinsoko bono manyito mondo korukunga president yito Ruto to matina wa Chikura kinansemo irege sakuru Ruto na kwa Chikura bono ya device tura omuga koyo ati Matiang'i unarega abande bonsi bayandate ko monjo kandi ensemo yagusi abane Chikura bagenda kuri kichiyabo baraboga bakinye bene wetera chingu kya Matiang'i bono tiga baso Matiang'i siko Matiang'i agenda ari Chikura ko rusiko ekera ari Chikura ko rusiko achasanga ni Chikura chiyanga iga Chikura ijos na wapenya oranga Matiang'i mwako yo paragenda ochire oire Chikura lakini toke kananga ninka iga babanya bomwe mwako ina vera toke kananga ninka igoka toke kamani kane sivona ago de speak bobe sivona ga taka chose lakini sivona ga gocha bobe aya tigaga ndemu ni Makenya bagwatera neno bali mwako kurukunga ouru ko president bagwatera namo tira bagwatera ni ramo bali tigacha ko bamubekamo bas asore timu ya sifuna wana kitekero kende usi sifuna na kita agaso asema tenge mpaka katenga mwako Matiang'i ko support tore gawata regendo kia sifuna matoire umati gawata regendo kia sifuna bagende ouru yabo ata regendo kibya kabisa ni Matiang'i ajenga ne Chikura okay asante sana ensoko bwakire bwakire buyeni ngoto kwa nerese mambia bono tawala mbia bantu babokire twabokire Nyasaye okay okay asante sana simu akani kumbuka sakarole kanoro ibiranga riyo biyapono ngobikinde nyomba ime kabisa nankurwa ya ngobikinde Murubeli nensoko bwakire ane mono kera togendete ko batugukwa no mwene ito ase studio ase mambia bona gitogero ki batebire mweshimiwa ga ndochi na SMS batanga umunyakiro go gakoro kyo bare mubwe kerengo kigore bintu mbire bitakeire birigererigwe ase semeyo nabo igo nindoche bicha nere gaiga yarengie chitariki 12 kaito mu director itongo enyorare ayebeke kera ba asogeta baraya bakote banga nigo bali igendigiri gorunga erumbea United Opposition
alternative government litu alternative na litu kwa tarabeko kwa ya diaba chiri kwa tobo chado ndiko leta kiare kuiba asema bia bado bugusio bitu togerete kwa batugo kwara na koraga gikilikere seseme kero kuligirelie doigwe taro Sifuna oyo nonye kwana kwa mateba Sifuna is becoming something yes is becoming something lakini is in a united alternative government. Yes, talikuwa becoming something but is in kila moja kwa ndemese litaricho kwa sieke rabatebirigerelia ligerelia matebu na bono montago teba mugakori murigereli nabugate nibe nyinge na bagonyara kugambira abantu nabugate abantu amanyeta abange na bagonyara bakari binte bingi gwero kinonye no mwishimigwa rigate gashagwa igorogo tebia Oburu Odinga kirabarengega igano muraiwense kya ICC amatete ngayo Oburu umanye ekene kya mangana ngelingo DM mwene wa yachite na Edwin Sifuna yabere challenge abandi bari bachakire ko bakorigereria kera tugukwana bono iga president United Alternative Government. Yes, abe either Edwin Sifuna gose Kalonzo Musyoka onye teko ba Kalonzo Sifuna abe deputy onye teko ba Kalonzo abe deputy Sifuna abe president batiangi bono twasinyunga yago tigara ebine birengarero byabo bare entitled ntwikaranse mesa chinga kichiwe kaze mesa njiraika igano kurabia enjira so any united opposition principle no kurabia enjira litangani tumanye wikara gachagwa batebigendaka because correct na commands around oni nkwana ne rabwate nera nkurigiare nera nkurirare nkurigiare nere shida bwate ne yaro chinga muna toje kwanzo muna toje tugake ndiruche mwisho ndi igoro gasa kurukunga no muranga noju muna kolera koro chumuno mugambya tene tenjira lya ukwanye abantu bako mote karatina ngoje muna kolera igoro tali no tene anda day wine ro teba ngata tara rabinjira na rabiti neringa etarazo gosomoria erolekane mune tekire korolekana ndiyo uja gosomori namba tuko na arona agendete kuminyoka rero mbono tole yes mbono tole kipindi ya Rara Salama 360 something days now cut the countdown mbono tole murareta bagani mata arona agendete ko welcome troops bachakire kwere nanga ase mweshimiwa Fred troops imbara irananga bairanete ngo onya if you do comparisons bairanete uteboma to liara ucho okwana alisiko so Fred na wate system ya yoko communicate that lakini yabona abwato botebirali ngakinga bakomorora butuko ngakyo soera abantu ba onende bwanikira we don't even know what no mine komorora butuko so bari komorora lakini nungo lakini mweshimiwa uno munyakirogo kurandure cisimi cingia cigo kwanu magaro bekerense tegerete abantu batari genuine abo kwana butuko yes ngase soka tarani ariga nane ndokumezo no maina okwana to start with and tinda tukumurusha lakini abana jeshi baye bo mweshimiwa Fred mbara irane ekambi bayira nete mwaba kabisa undita kongaina umubungo Gatundu South uiranire kambi women rep Lamu uiranire kambi abagaba na uyo Kirinya uyo Muranga uyo Nyandarwa uyo boss agaba na baisire kuiranire kambi boss at the right time kambi umuntu iranoro bweka mbairanete but at the right time ntubanikire bonse lakini mbairanete answer se umusana toito a great man I respect a lot tali hari sukoro jira no muntu ODM two nonya nade do ikwana wonti yange kwana nere totomet is a principle aselinde mwana nere principle na uno mwana olio minto subuna bakora byenjira buya
Goro che mutete goro ira ni mwina hayo. Goro che rogoira no bwe mheshimiwa Fred. What no are even now as we talk no are. Na yule principal nda wachumuligirili. So kabwakire. Hello. Hello, kuratiga gotegerere TV tegerere simi. Okay. Yo no gaji kuratiga TV wa tegerere simi. In fact whatever inu mugona gusangirira kurmu ino bono. Kuna gusangirira kurmu ino gocha. Na kwa example kia a great man I respect Okuruku Onyonka is a principal in the mwananchi. Takire nchenyori kibungu gyo kurigiririe kambio nyengo nyara. Nsoye military camp ndore ngororo. Soko bwakire. Hello ngakibwakire. Wakire uyari goto kwa nere semambia bono. Kisumu mbiere. Kita seni mbia kire. Ole vya kabisa. Point ile kwa mboni yumo hapo yengia sana. Ile kwa mboni na ndio waweza kuambia makori. Ile hapo ndio ya kwa ile kwa ile mororo kibuna obwatireze. Kwa kwa ile matiani ngati ya jesikire omakani na mutagete. Aba uziwe to tuachire tuwevile tuarore ngo kwali kubonwa aga ndi kuna kesi na hata soka zikali kijikula bado abantu mbamota yepe matiani tirato okezi kubuna omwana bali kirali ko nali kibula kira kwa kira to ekiko kwa asiboni na ile ndikikuwa bolinga akara wawe ka yantra matiani na ambaye ndaya leo matiani ko ikabe na magapia kwa wantu wande sana kwa ninjira omaya tena na yago mutiupi na yago president abunto ngana na mna ntwala Maka katore tira omoga ko iba do sima pia ngoro bango ke tiko ali tikura ndo ko ina matian bado watu Okay. Kai. Na wagisumu baga tabe. Tali chira tabe. Ugure ngisumu arule bodo bambi. Ara ikora igure tigara dera ara igwe. Zoko bwakire. Oh. Wakire biyani goto kwa nere tiga kora tegerere TV tegerere simu Igomo kwana na nyabuti korbo samaro gesiaga bantu mbiya bale gesiaga bantu mbiya bale Bono omo wako yo kwana studio yo wako kwana mangana maya Omo wako ya mangana wala mubwa ya na bwa chire tigo yo kwana kurukisumu abuna bantu bawo dia mubare kisumu Kai Omo wako ya mangana bwa te to bwa to bara mubwa isaje round ye muntu tate ni kambi ya matiangita kwa tamwa Okay. Sawa, asante paka yaribwe ko bajero wazekire. Wigure. Paka yaribwe ko bajero. Hello. Mzee kobe boda akajorire. Boda akoigure. Bona tigante ya bei yabo no mugusio le nayo. Tota ni matiani ado dare ka wangware ya. Uno mugusio ne tumora. Nale de ro ya ro ya de banga tu ati na ma so ma de na ri ni timora ra kuna ko wa de ya ta. O mugusio ma de ino kanje pero okora de no mwa de ba de banga yo ni na ba. Abantu bari kunakiambuka usoma yesera mu akore center no kandi n'abantu bari yakomoka nabo barokore center bari bari ngobo bari bakoge to so tari ngo muji otole 2 million ote kibona abantu bakanya ko twanda le dinga otora bake ade de do de yo anda abandi bara kuana na ya kuna bona na rari yi babo kalo to tari bobe Jago kuana nga ko kuana na anya no musina kala na mata karo na pangu ka po yone plan na pangu ka po kimbaru ka bata mo ko nya matya nyuma de de na ra ke de ka kuma ide ngo ba to teni Okay. anda nya ba de ira ti de to wale mo bunga ba ti ba kara ne no po dino ni na ide bo Panto monto yo mora chini aso maenda ti madiani do ye ruto ga mo mo ete Okay. Mondo sai yo mo ete kuna madiani aso ba uri ba kana ma ete nga madiani gara ko biya mono Okay. Aya. Asante sana.
kwigure sema bia bana waga wale mubugachira babukwaneire batigo se uyo Kisumu iranire atate gwe defend tigandara igunga kya teba na era maye koira na sole eso kubakire wakire bia Wisle nga yoberede oh pipeline yora okay 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 asante sana mwaka bano ndo jenga no nyana ere chikura wachagire wakirwa no kubatebie ubo maene muna buri ugo choka mangana munari igo bono buna gwateba mugusio Nairobi era gwatebire muchi bubone temukoreka declaration bagusia bangi bagwekaga iyo simi bagateba ngaro mututigete muratubeka burunge muratubanga bya riswali rigo se birengere biti ambipanwe mukwani omunaro kwana mangana ngaba gusi mbalenga tole gusi mbale whatever it is National Bureau of Statistics okay ndoro nalyo kumanya bagusina mbalenga bali kire kona ya Kenya kwarabe kira maiso rumwe komito lazima that's part of my work nkikwara lile to debya gumbo ba tole buya mnango hotel so ntoleji milioni sana insana yo jintoleika lakini kitoe tandi 2.5 if I can say now igon 3 million the most important thing bona ngo request abantu ba minto babwa ori otabwa tikibande tebi abana bawo babwa tekibande nero enguba nero ritimo ikibande umenya ko robwera cheste muno muwakikura obo mokenyo muya intuba gusintuba ndukuna kuya magecha ko aso mwana yo minto Fred mukwani omana rotebe museri kurugusi aenda arishika tu arishika ari munarire baba terere tu anyo watere tu no meden community museri kurunyumba mwana mumuraga so gachire buru ako se museri kurunyumba kagenda yaguchesa bashibandi nere museri kurugusinga yenda bucyari na ba museri kabiriri endo gene kira abantu bamintu bakweba Fred igacheta karangirwa n'abakenzi Chenzi barangiri sifuna bamutigire mbaramurangiri it's mbaramurangiri bonus Chenzi gekirete theater day 2024 igaya kirete mbamanyete nganga paka nano yo kugamba gastuka ngobe nande bakoraya mumanyete nsiri kibabwate baje bachipuke nende abagwa kachikura chinge sana kura chikora simura ibwense mwaka kara bate abaneke agoliye kenene cy'abantu barire mye tira abo papa none na minute abagenzi nabo bachi barangirete Fred yachiko kuri chikura chegayo bamo tari yachikurije bamo obugambi bamo oburayi bakamenya gukira 2024 nihono mune bwesa kabanda rate bakaro bagake bonga pa kwaro jo what happened bone bakirete bagende to kolegas bagende to kuri strategy tiende nekibaje ko mumura barangiriti chikura bamanyite yes mumazo kange bakirete ngangaje no they know where they by they ngai mumaedo bamenye no bare mumaedo mukuba kuana no bare ga grase ngai mumaedo they are all over just the way ba mnabuye saba andale 2024 nobody all over aba very tribal ba naro baba lionya bagukwana se meeting ya a national conversation stage managed yes without the brink of an eye that is stage managed tigatokore
iyo mugisiye tukiyomba ari tukore kurwa abategana baminda bagusiba minda smweika onko basaba kumoranje abagaka munanje motebi abana bayino babwate kadi onyo tabwati ni wajibu wako naye muno mugaka bwo munye no muchie otebi abana bao babwate into kuruka nga nero card use kitambulisho. From there morwo mubatebi basoe particular ku Jubilee bari mutarasoa twabaga ne iria maya tukubasorora mosoe Jubilee egara tu mwana oyo minto Fred na riara nyore chikure chiseine na gusi moseri kuruoro muna abantu batebire iga abandi na igure buye kabisa moseri kuruoro muna mwa moseri tayare aijera ari gichikura iga Nairobi ari Kirinyaga agenda ari Laikipia Nyeri kirase moche momorore muragwa northeastern moche momorore live northeastern na karororo muntu go fair don't underrate him ono muntu bwate networks all over the country for your information nata kero kwa ne ora kinti amba tebi abwate network all over the country gwata kero omuntu otabanira kina berego bia mwana sana Bajubali bia sana. Thank you so much mwaka go chase studio dade nyasa tigago sesedi amen kwa rale tiri aspect kuruko bare mwa studio zeba bia bono yu Daniel Mugongo twabele nerega iga garo munyakirugo bukurigereria committee lie kona kobake kobekemero belia se county ya Nairobi akimweshimiwa Fred Matiang'i akuriguru gicikura semba bia bono kera togende tukwa ne kirenga gyo koirense bosio asamagendero na boigo ntubwate kirenga gyo kurigia obora igwense biyere kurwa sesemo yabo twegule nande talienseme iyoka ugota getote bekisi county ngo bo mugabana bwana kora mbona banganya tebalede ngoyo kwarori atindaro ronde lakini bari bakoboria ndoje na barabumba iseine usakurigero mwaka machagu nabwate na credentials choko bo mugabana usakororo mwana oyo mintogoro kwa Onyonka nabwate credentials choko bo mugabana usakurigero mingo kero muntu nabwate credentials lakini ntumune muna Jubilee nyomba yeito doje kuikaranza ise egara tonyoro muntu oyomo arusho mwana uriyo minto goro kwa arati umusanyo ne kabisa tomurusho ngora through the ballot ngora buyego igo ntu toko endera koboko musingora tuiwana kai ige chitaya mwokere tinando mushimi wa arati ne tumwokere kigara we tomurusho why senja tali side ino no gocha araira na linde naira ni tori tayari ukwena wakunera nitosa kurigeri gocha naira ngukwa na kurwari tusa ntogota ngo tware ndamangana kurwari na bututumito batwa mangana lakini kimugo murusiyaro igento giko mmoja yabarendera mangana no ntoko murusyo era ko bere nyumba ya yare tusa ntoko murusyo nga njugo toko murusyo twasali that's really democracy tigera bera tumurus karororo adega monyerera wachupuri kene nitiga tokorera pero geta tode ya bachetire magajiza isato ijeguru kwina sentio jagombia mono se kobana intu asomuro bilian soko bwakire kwa niaba ya Joshua Nyauma twalengenere kurugunga ngoje nabo igo twalengena Nyambura balenga sense milio kuligelinga kirege ntugikiranire tigangotenga bye bye mambi tumira nelituko ya Ijuma elitonyara kwa batu gukore wiki.